Om Swastiastu. Rahaja ngalita-liti makasami punapi gatra. Dumogi sami rahayu lan becik-becik kemantan nggih. Titiang Ibu Guru Ratih dados guru bahasa Bali. Ring videonya puniki Ibu jagi lantarang indik satwa Bali. Lan ling rahinane mangkin iraga masih melajah napi nika kruna lingga lan kruna tiron. Sadurungyane iraga mirengang satwa dumun nggih. Satuanyane mamurda cupak gerantang. Ada katuturan satwa i cupak teken i gerantang. I cupak ane kelihan, i gerantang ane cerikan. Cara adane i cupak, awakne gede, bok jerang, kumis jempe. Len pesan teken i gerantang, buka adane, awakne langsing, bokne rapi, setata nyelep. Solah i cupak mayus, tusing demen megai, tur demen mapisuna. I gerantang demen nyemak gai, yan megai selek pesan ia kanti kegaine peragat. Di subane kegaine peragat, laut i gerantang manjus, apang ia kedas. I cupak misunayang i gerantang teken memene. Ora hanga i gerantang tusingnya megai. I cupak pedidiane megai. Memene berangki gedek. Lantas nikdik i gerantang laut tundunga. I gerantang ngeling sedih. Lantas i gerantang menggedi. Nggih asa punika satwa nyane i cupak teken i gerantang ditekat ibu. Sane wenten ing cerita iraga harus hidup rukun guys, sareng nyama, saudara, pangtan wenten saling mapisuna. Apang hidupe setata bahagia lan rahayu nggih. Mangken iraga jagi melajah napi nika kruna lingga lan kruna tiron. Kruna lingga punika kruna sane durung poleh wawahan, sekadi pengatar pengiring miwah seselan. Contohnyane jalan, jagor, laib, tulung, tresna, miwah sanelianan. Yeni kruna tiron punika kruna sane sampun poleh wawahan sekadi pengatar pengiring miwah seselan. Pengatarnyane sekadi nika amasuka pa miwah sanelianan. Contohnyane augot, majalan. Seselan punika in al contohnyane sinurat, telusuk. Pengiring punika sekadi ang in an contohnyane awakne telahang tuturan. Kesimpulannya kruna lingga sama dengan kata dasar yang belum mendapatkan imbuhan, sedangkan kruna tiron sudah mendapatkan imbuhan. Nah niki pengatar seselan pengiringnya nih ring kruna tiron. Niki salin ring buku catatan nggih halit-halit. Mangken alit-alite ngarani soal latihan. Sautin petakonyane sekadi contoh sani sampun Ibu jelaskan irika. Pertama katuturan pengatar nika pengiringan kruna linggane tutur. Sekian untuk pembelajaran ring dahinan yang mangkin. Dumugi
alit-alit datang meresap nggih. Selamat belajar. Suksema.